Me ma ka kira say me fa ni pardon for be ni mi hambo ala pe ma me mi so asem ne ti a me ya o se faafo no to ba bi no obi asora na twe koye ne rituals wo ni rituals bi aye wo de ne woni ma ne se nda wada nyame aboa ma wasori ne aka ne ye TikTok wo free wa wo be sere se bodan ni indi fato usu be die ne ame ati die ne rituals. Let your rituals, morning ritual must be important, night rituals must be important. Obi atam na seda de komensu ena anadwi obi atam na seda o de komensu obi nso atam na seda o de komendua eni ehunu abontini nyina ni patitimu o aboten ehunu abontini nyina ni patitimu o ahum titim ye beto aba wasase office ye na yeto Ghana ye population ye sen but ahum betu bi Rollins kasa asem ni pant yase o se ni pampan to amame a abo baba beto amam enam mo nso baba beto amam Yesu Kristo na di kasa asem no se se man pagya me anhye mani onyam mpo a abo ya e wo fam e be sora be den ti memo wadwene nya wo se wo de oba wo phone no na e rituals a fato baabi ya pon si abonten ato aso na wo phone na betimi am wa de wakoto amenem obi bega sa ha otwea tie ho baba kwasi antwi mama nka sam kira me about 12 am ya be rituals mini nyame ya chikeke wo anka mawu ha me say about 2 no obi asori kwa na rituals ha about 2 o'clock no obi asori kwa na rituals wo so the about 2 na first atwenta makata ho ha about 3 no obi kwa rituals about 1 obi kwa rituals about 12 obi gina ball aso kanche o de wo so sum nyame nti bibia e normal e ba chomo so akwara ne ha nye desa Oganye so na Yesu nyina hia no heaven ye ne dia ono ye mu na konta bia ye ntete hwimfiri na account heaven na okori streets tiao mesi about 12 no obi koye rituals o papa about 12 to 1 na e ko ne nyina me ye rituals me pie kwa abonten koye rituals wo si de mo sa 12 na wada it is a wo mpama se na onka me ho nsempa no nya me business na mo me business se me kire wo se ma rituals bi hu hia ene ne de papa de yokansem wo da bi eno ye wo topic a ye wo business se no nya wo topic dia ene adwene na dwene kwa akiri se wo sikani wo se meton cd ena me benya sika meton polythene bag ena me benya sika wo meton atadwe se dwumadene masika ankoko konkoma kotima market na kohwe mema ye di eburo boto ato omko ho na odi ago enso eburo na odi atu na chi na odi wi 2 cd ena de hyehe no tumi de tu na chi unso de wanom para wanom lagatin wanom brufin wanom hwanhwan echi ne abetumi ada enso anadwuna e den a nipa sori ti ya ho eji ubehura ha hu se wo bi so ti ha ba bia wo ba nyama be mo ho so se ma bra bon me mfa nto chacha because me odo me a me nya hwemfiri mu eda ye cause pastors appreciation na me hu se nipa do me ene wo mo nnobe omo so omo bukura fu se nipa de ade ebre me no kura otiachi a wo kanchi enye mi ni wuso eho mi kasiesi na nyankopon de man ya wo kra so wo cheman na ye se pastors appreciation no obi de 100 series a shem nso or send this car man girlfriend or to condom or to pack. Hello. Hi. Or quite yes no to guineas or to be mama for no. But your catches and the soft one. Was papa we request ya debi obe cancer. Near the testimony na be wuro corner command 100 cedi money 50 Ghana. What's hear me? Lawyer ni ko fa lawyer ni na otua ne ka kogina court no dia sema no di nkuku a wotimi nkonkwaje usika o lawyer back court 10 times sir obama ne full 2000 no waji no de call wo ba no di focus ntu ahwe o kra so ama wa wo se mema no 50 Ghana
mama de 100 Ghana mo na mo ma asofo ya akromfo nti ye beko so aya akromfo anadwunu me ma sori na minim se me baba ye hu adwuma menya problem nti me de nya yiye wo beko na me yira to ni dem no da ni dem ho na me so me da ho watch my me nye bosuma ketua so anadwu bia me sipe tiayo o code hospital kotua unipa yare na de kotoa yesi first aid na enye free o yesi OPD of hospital card me ya tratra de amam no wadi kan tua 200 o se ha de yefo da bi unu ba bi ya hodo no afesa yare ne ko test ni ya hwe the toilet sikanko ya hwe the interface sikanko ya hwe the moja sikanko na doctor mo wa rehyem se bibia ba fine so free 1 week 1 month kono afa be na kase na kosoro na afa bosia bedim ni nyina wie na doctor ka kire se ye sorry anye yi usika nso anse na be fa body na free hon ye sama wo bail sofo oba na to collection 2 cd na sofo upon not office na be chen 2 cd a topic da bio ni amanyame nkasa nkire ne se ye tiri mo odin ya danfo fa ya fa ne ye ni nyame afa danfo so anwomwene de ye ne di kan wanim uzu ni hwe ntotumbo ka na bo na so se ponko bi tawa no afre sofo anapa o morning rituals any day fa phone to baby na ne nkasa sunsum ese fa phone ye day ne nkasa sunsum wo ti aso dem na hwe pono na wo pass no pass bi ama obi na obi so pass bi and start with a guy pa o da bi wo to susu a ensunsun na waka se dompe no si dan ho no a wo bo ne bayiye no da bi onim de sin ko bi sansa ma me wusi so awia sabi awia kwati wa ni bi da obaka tete midi 1 o'clock midi 2 o'clock midi 3 o'clock na mom ne ama asostani me wa wade ye den eya me spiritual rituals anadwo me sori ya na maka kire wurade se papa hwemadaja yi na save me kuma me because abontin no okono nyama bebiri wo ho da bi aya wo ne kasa wo ho wonte ase wo de wani kan e de na masase we so me kwasi antwi me sori anadwo a me gunsa na me jabe yira to them me petiamo na me petiamo me be fa fruit ko na me be fa fruit ko me ye nyama me hwiefo de water na me ye nyama no na me ye ko me shi incense na me shi incense ko kwasi me nyimi se metena pre mafu ako obi man so me pese me ko sua de ma wo spiritual rituals hihia na ja dede no na mfa hwe mrew da bio baabi a waduro na obo ho asafo hin se nyame ahira me no obi atera ho obi ko nanim nti okacha se metongare na menya sika de a ane egare na nkasa se sika o ane obi ankodobi na mo obi betima dua buro anapa ade nti so na ahye obi se ba kodua ni late na awurade amakwa ama na pie wasase ni mu wadamfo no hwan ane awurade de a osi apolo ne dua na paul gusunsu anapa wudua de a ane awurade se wadamfo no ne de a hwehwe na ka wo pie mu asem kire no man kan kire nipa because ka kire nipa bedi hwammo nipa be sori atia wo eda wo fi se ne osi odo onyonko be si onua due da wo ka sa sempa due me si eden due because ohun ma asem nti na nka ne wo ka kire ni nyina ode be sori atia wo na da ode be sori atia wo no na wo nsa hye wonum na wo bon nsa no sada na be wo se nya wadamfo sada na be wo se nipa mpa wasem sada na be hu ahwe ase na nso kan wonu tum na ma spiritual retain here wa anka de bia na wo kwa nimu kwame wo ye den na de wo bedu ha wo se ya wurade o ene onyankopon no ho odin ene onyankopon no te ase da bia o kristo ni so ye kire wa ene we de eye asem a ehu dodo ma me ka sense Moses twadua to adaka mani fifi adua ne yeda eni susumasa enso sese me de abaye obi tena ka ho asem o obi tena se ne na de ye be ho abosomsam da bi na nti wabosomsam na wo hunu no na be ma obara bonse na so de wo hu abosomsam ne bi na so de bi ya da kete so a wontimi nda oni padua hyehyew nyansa be na wo mu sin se obeso nyame a wabara bo ahoto bebem ye ya dini se ya sofo de ya onyo obi a ya dini se ya de yentie no oka da na ye ne no ho
enso se wutie me na record me na ahemrache oba anka obenya futuo bi omo me untu me kan se me ton politin bag ton kelewele ena na medu nia medu yi me ton prekonam na na metwitwa na yaje me so da bi o se preko ye srade dia ena ehu se preko srade no obi so atam akofa musia nwe ade abesra no mo aye no me ukunu hu na okoho onso rituals ne dey rituals ne said bra wasori na so bebi se ukunu se miwura me pacha na dwe wunda mu tisen na abesra tele no watwe ano se brass band udi be dia tem se wurade amoa wa nsu amehwe wa na sane wa horo ni nipadua de sunsum sama horo no what he call ade na ukita sa wonum se esombo de ya ene ya ma spiritual return hu hia wo de wonsa se obotom hu sika na mo wotwe sika no a wo se sika yesunsum sika ye moja na mo memia me ho apebi na nso anya dwumadene ene ye de pesika ade se sunsum sam anka boso kanfo okoko no kobra ne ba akopa tam yi esi ne kon ne ye boji so be manie nso obewi obeso anyina si fam no ne ya ma no 50 Ghana no opeja no so onidi ye okodi beans ni kokko nyina wo mu 30 cedis ansa no nsuo opon afa e be ka ne ode be foka nti ho nyina obi ehu so ye adwumaden enso sika efre ne sika onfa bi ngudem ma ne nnama ne ho ntoro obeti anka abon so man ka wurade be hwe ma ususum sam ho hia menso nyame keke ma ususum sam ho hia so tumfo samarane obi nyaa nkobeyo ba mani na chinna ni obi ni ho na so no wa presunsum sam no de abata nyame ho a na de ba obo ne samarane mfa so be ne wo so sani onyam odrosto ne yeton anka obi akotobi onka obi ankasa na mo sani bo odintini ntimi mfa sika ntontinu ya behwehwe ne sunsum akwam ne ya ton sunsum akwam ade na opre so bi nyama no wa presen ye aye na wa pre o ton ne sen na anono ti sen emuadade ni ti sen na ehwehwe ne so ti sen da bi o so ye din na ohwehwe difo a meme won kwada wa ha mo ye din o mo ba nchen I show them things they don't talk me won grofo wa ha dan we mu aho they don't talk me say fako se me na baba e ka ho asami me ana me ye ma no me mo wan so abebo so kura me mo so ehu hia me awie won so de obehu kura o se ne papa ye die wo de usika beto gini sache obi so be de ne sika be spiritual soap woni ni mienu ho ana ni mpeja beba gini sin de akono aduane o me be ka ho asama kire o tie me cock tumirika ko Psalm 104 verse 1 go ti asama oka ye wi ana aba judges ni aba Ecclesiastes me be kire gini sin awo to no mama me tawo ne pepa manim ede be tawo ne go ifa mo ntwehwe mama sharp tiao ade na wo hwehwe no so obi ani wani no obi ahwehwe wo agafere wa bia bia Ecclesiastes 10 verse 19 ti asama ho se wani nyi ya wontumi nnuma akono aduane wontumi nfa akono nsamfa nnom osunsum sam ho ehia hwe ofori sapon eda wodi ni birthday ni nuye enso nsaba akopese a obi tambe mon check price mame esi full bedroom nsaba akon esi full bedroom ensa ye papa kosi ayi boache odi kwache ofori sapon eno so tumi mas obi kwa abrochire wotia tie nsa no nsa na nya bone yo me ka kire ya gwa this is made for laughter asedai aduane ye yama ni chie and the wine makes merry ani wine no so nsa no so ye madan man ni chie money answered everything na money laja he answered everything and you are here shouting unya 20 million na onkatenkwa na akwando ubedi ewi oda keteso abo wa na afa ohwenim ndi ya che me won se apia stadium
on so di se bi ba yo se ofori sapon eye ni tie po se mehia wo na me no be kasa me bre won sa obi e box no san ya wono kasa no half oso de kasa nyame nhira nsa we na me no ma me yese wo bowere na bi o ni a wadu kan vanso no wadu kan no on ye kotwen no ne ye gine bag amen one tia se sidienti me siesie aduane enti wo kotro bi ayi ase na ye fras na kodidi na no ma me pata ofiri a wo fa aduane nko fie wo se ne a wo de ko ne ye toilet ajanan sidieni na karen ati asefo ni tie enti wo papa ni di ni birthday so mo de bank wo ka bom a enti mi ye road from here to Kumasi esan to Burkina esan yet another current at the back inside the coach no wo so tia na awrade hira mi bi ma me yet say ofori sapon nso wuti we o spiritual retain enu aberikuma junction pride will not allow you to process your spiritual career. Sikaya die nyina. Na dai. Tie Judges 9 verse 13. Where the ebefa on pesa be kire wade keke. Osisikaya die nyina. Nti asore ye be ye fasika ye to wara si. Baby a wo to sika guo ni mfa so ma so. Fa Kristo adamfo. Fa na adamfo. Ey, unni ho ade ehwehwe aye hu. Ah, brother no bo for ye bebebe no wan fa. Brother no peja nyame adwuma sini ade to na bam no wan. Ne ehwe na ye hu no. But ye call baby e no monsa na ye say brother no ton sama me last no patcho. Ah, who tiska ko to foda wata na ye ya. To for that water the abesus nyuma na ye wo ya na we serious o ya serious ka twa bia ye kwa 13 no kama me na bobe ka tira mo se nsane ka tira mo se menya dai menya mensa mama mani age menya mensa eje eni ne amma ni je ba ensabi wa mani gie ba otum se manyamari dede ama ebe so amintio manyamari dede ebe so amintio obati ne obati yey se ya manyamari dede ba so amintio what they say ya bossesa na abo se anigie na akọ ntua like bay ntua wo rent ntua bibia. Common sense in countries and Indian Odia for time to more spirituality no man ye big. I don't know so many people say and a papa dear or pebia some dear sister brother me no one when ya tie omoji susum die suodi ana me ne omuguru lumba wo dwumi o sebra ye papa no prince ase won kran no ne papa no so tinkura se to ehye wo mo de ntomme na to hye wo hu obi abro nsa do nsa pembo se awurade bo amami sibi anuhuru esi abro sai na tisika obere kaje wo se minya mensa eji anyame ani eni nipa nti sunsumi ye den na me ko chichi nnua so ana me ko chichi nnua so den na bebe me fa hwebere ma me sunsum sam no ho hiame 12 o'clock anapa kura tumi sori a hwe me be mo asechi ade bi the sun the goddess of the sun be mo asechi ade bi sisi a me simi ya wia I work with the sun ntimi anapa no shana pasia thank you goddess of the sun you are so most beautiful na mafanya mana me hwegu fom me sene de me de aduhwam na ba yo be ye oba me sha me ye petere hu me mobo me hwegu fom goddess of the sun receive it and bless me. Anybody who try to bring me down, who be a wiana konoso,
so adua shini nyina because mama nnua do mema no so nnua nti se mimi gina kwan no mama yankwa wa odi machi bako dabi ma wonti ase bi a wo bedo awurade no mahu hia ana me de wi nyata mo man pa ba ere papa no kra me jayo me fa nya hwe sister enye mi business you mi business ne se me ba ha ni papa kra no tie am ye okay na me kasa kire no watie na me fa we koto a na ode ato na ye yi ama no me ba bi no bi sa ma se papa aden na wo yese ana me se eye batch mi nu ha me frew mi du won so me mo akoto ade no ga se dey they are powerful life-giving meteorological data representing the sun energy across many cultures. Across many day culture. Me dua me hata me makwa mansuo to me ho ofe enti na ma me mamu nyina happy Mother's Day. Mu di the goddess of the sun. Mo celebrate no. Enti me mo celebrate me maame. Emma nyina wudani a ye wohye mo happy Mother's Day a mo nim nipa mo celebrate no the goddess of the sun. Ayoba no ho ofe. Awia enti ma na ye wiase sudifo enti wo fe na sabe wo de namayi akurase selpa abrante ho na akurase no atwi wani mpo so sisi wa hye we gina de akosi akurase ayi wan hia pete shikrachi ni a wo ma hia abrante a wado ahama be 50 na ni se mo ayedene fa ko ba hia abawe ko ayi oforisa pon birthday Anita was one Afronita. Okodu ono papa for ntumi hya wo so. Maame ni hyeda o. Maame ni hyeda kwala ni maame hyeda. Ya Friday dia and your opportunity me abusu ni nyina akwa afa DSP Kofi Boachi. I say can I get your number? Akwala say no. Afa utumi say sikafo na na epra kwala na se ba bi wo mo pedi akomoyere no mo ho wo mo fa mfa akwala nsu na mo na ni ase nyina aya akono ne ho aya akono reverend bofu ba poverty life for say about in fact afunitia ne ho ofe camera kwa wia na ho ofe ni bi physically hu na ho ofe pa ne ho akono date na ne maame de ne ko e bia ne maame abra bo no wantimi amwa nkodu ba bi nti opportunity aba na yi wanya kwa akọ ayi ose kwa me ni brother birthday a wode ne ba ne beko and then ka wodu ba bia wo sunsun sem ye correct anka ba bi sa ne se okọ me baba ma ka kire me se me mpa hia ni ya ma ka kire because ba akọ pe ye wadi mi sika no na obi aba ena me yas me na me yas ofoketwa ewo ai materis asafum woni me bia me di ka hwe me hwe no shoe na ma ka kire se me mbedi sofo me bere ansa me pageant ka kire me pew onko pe go dealer bi shikani bi manfana mra oba na ma nua de na ma didi welcome to my house because spirituality is working. We are not talking about say me a pastor. That's a mistake Christians do. Otiaso dem ti be ma bia na otiasem ene ye kontofin kokra ya na ye ade enye hwe ma me mpreso ma no sister what ti ha na branch ne so pe no nko ye the place brother patro me de wo so enye yie me de wo so enye yie Rabi on pa bo betimi discover to table so no akwa nkwan ne aduane de ama no pel ho e wo krache bi hye ne botom what the bad man so ewrade nhira ade a waye ne maniche so for come request coat wa awade ni mu a unkotra ba bi nya nwinwinwinwi na watam koku ba ko watam ayi ba ko dia besimi office me nyina me no how dare you maba muntie emra tie so manfa bibia akeke o oba oni ma ho hiesie o pesire o mpamunamuna wo na de ne pia kakra wo no ho ne dwatire ye ye mujam ne ya maguru enne ya maguru ye chie unji aden na abaye me unji aden na abaye me wo pompo net preach na obetie
bobeda wa sha omo no ko ka kire omo se minya mensa aji enyame ani ne memani. What I tell you, na ti se sunsun bi adan tumi bi adan ewo